Waduh, kenapa tuh ngebug lagi tuh? Pagi adik-adik. Kira-kira di sini nge-lag gak ya? Gila nih, gue udah ngambil guys. Udah berapa hari gue nggak login. Apakah hari ini masih win streak guys? Ini gue bukain lah. Fanny atau Claude nih? Fanny kali ya? Sir, what's your command? Teng tereng teng teng tereng.
Apalagi ini gini. Tuh gue udah login 1 2 3 4 hari kali ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua, nonton live ataupun replay adik-adik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang nonton live ini atau replay. Jadi di sini gue mau nge-push lagi ya. Teng 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 teng. Gacha kali ya. Ducati. Wih. Yo. Ducati. Come on, apa nih? Ih. Dapat. Kita klaim langsung guys, klaim. Dapat apa sih nih? Ya ilah, gift. Kita langsung buka 4 aja kalau gitu mah. 22 gift ini guys. Udah ya, nggak ada lagi kan? Oke, jadi kita langsung aja. Bentar. Ini di sini ngebug boleh. Kenapa ya di sini ngebug guys? Kecil gitu so. Ya, langsung aja dah. Udah berapa hari gue nggak main. Tuh, terakhir main tanggal berapa? 14 ya? 4 hari nggak main gua. Let's go, kita push lagi guys. Gas. Main apa kita game pertama ini? Mid ya.
Soyu masih Soyu. Siapa guys? Soyu guys ya? Nggak tahu gue guys, band-bandannya guys. Wih, ini mulu dari kemarin loh. Request. Mia ya dia. Siapa ya guys? Oh ini aja Sapphire deh gua. Mia deh guys. Kayaknya bisa sih Sapphire ya gak sih? Do you want to make friends with Nana? Kan awalnya glue. Makanan gua kali ini glue nih kali. Teng. Even the strongest of currents fail to claim me. It is in despair that I see the Oh Frankie dia. gaze Waduh. upon the edge of the void. Waduh. Kita pakai move aja. Light me up and watch the world burn. Nolan ya, gue kira si Soyu. Iya, di sini ada Lesti, ada Dark System, ada Dani, ada Haizin, ada Masih Belajar, ada Red Castle, ada ML Guns, ada Menyala Bangku, ada FD Nazar, ada Snow. Waduh. Bentar, matiin lagu nggak sih Git? HP gue panas nanti bro. Ravens. How obnoxious. Higher ups. Just a bunch of hypocrites. Ini dulu sih bro. Heretics. How daring of them to utter that word. Good game. Gelap ya? Mystic magic. Gue pengen gue terangin sini, layar gue gelap guys. They don't understand. Meet your fate. An enemy has been slain. Come closer. Tenang guys. Aduh, kagak mati lagi dia.
Layar juga gelap cuy. Tough enemies I don't fear. Dumb allies. Nice, bantuin. Thank you. Nggak ada thank you gua. One day you'll stop searching for someone to blame. Combust. Nafsu kali wa. To where the path started. Light shows them. Waduh, kena anak dia. Ente kena anak dia. It took me 10 years to see. Balik kan sih. Nah, gila. Bobo busuk ini udah. Light forever shines upon. Tapi kayak dia kagak ini dah. Suren kah dia? Kayaknya nggak suren dah dia. Ya ilah guys, bobo busuk udah ini guys. Ya boy. Victory! Kita report nggak sih? AFK, feed, apalagi guys? Udah ya? Nah kan langsung 97. Yes. AFK dia bro. Astaga, gue report aja kan langsung. Bobo busuk udah nih. Masih W10 nih gue nih. Nggak bisa denger lagu lagi. Panas bro HP bro. Kenapa ya layar kecil kayak gini ya? Ah gitu ngebug dia. Lainnya tadi kah? Oh dia main mid lane, kita XP kah? XP kita guys. Lah mid lane tapi dia mainnya di jungle dia. Siapa nih? Soyu udah di ban. Siapa ya? Mid lane nih, harusnya mid lane. Zax kali ya? Zax masih sakit kan Zax? Ya udah Zax lah gua. Nah, pick aja duluan tuh. I will choose my own path. Arlot dia. Cici kah? Kita spam Cici kah? Only love I see lots of and night prey. are everlasting. You want some bullets? Free shipping! XP dia belum keluar. Harusnya Cici aman sih. There are also shadows. Hana, Sanjo,
Isi dah, bro. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours. Kita bikin rusuh ya. What's your command? Dia paling XP siapa ya? Paling XP tebel nih dia nih harusnya nih. Terizla kah? Ruby? Alpha Joe, Khalid Esme harusnya tebal sih dia. Lapu tau Yuzong nih. Wah, Silpana guys, tipis semua dia. Fanny enak sih, Fanny. Fanny enak ini, Fanny. Aman lawan Silpana pernah gue menang. Jadi di sini kita lihat ada Arlot, si Bogel 107, ada Fanny, Kanao, ada Layla, Tundun FC, ada Loyi, XY Mjul, GGWP, ada Ica, ada hehehehe, Bikini Bottom, Dos, La Curva, Laporte. Let's go. Harusnya kalau dari draft enak sih gue ya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Tapi mungkin late game susah nih karena ada Angela dia. Troops deployed. Cece and Yo-Yo, ready to set the stage on fire. Menang kan? Kan udah gue bilang. Gue udah pernah lawan Silpana, bro. Thank you. Gue udah pernah lawan Silpana gue. Spin, Yo-Yo, spin. Happiness is the warmth of a Balik dia balik. and the sparkle in Yo-Yo's eyes. Baru menit 50 detik nih, baru 50 detik balik dia guys. Here to chase away the gloom. Don't worry. Blood. Dia bener-bener ini sih. Be happy. Spin, Yo-Yo, spin. Attack. Stop being a party pooper. Fanny-nya kambing coy. Nah begitu Fanny. Gue di retri bro. Lemot banget ini jalannya. Every day is a chance to be the hero of your own story. Wait for me. Attack the Lord. Dia cari ini gak sih? Cari darah dulu. Wait for me. Ngapain dia bro? Get him, Yo-Yo. Nah nggak dapat minion dia. Understood. Request backup. Nggak dapat minion dia. Aman. Terus brother. Aduh AM3. Terus brother. Aduh AM3 kambing emang cok. Slain. 許可なく見上げるな。不愉快だ。 A good show never ends. Okay. Wah gua harus bikin inian ya. Domi. Battle spell is ready. Langsung Domi kita guys. Habis ini guys. Request
Nggak usah takut bre. Perfect for the next one. Aman udah masuk ya. You. Don't interrupt my show. Up and over. Kita main cepetnya nggak sih guys? Request backup. Launch attack. Up and over. Dia udah ulti ya? You are not Initiate retreat. Ally has been slain. Launch attack. Initiate retreat. Masalahnya ke bawah mulu cuy, Rogernya cuy. Sebenarnya bagus sih bawah, tapi atasnya tetap mati guys, percuma. Launch attack. Come join the fun. Shut down. Enemy double kill. Request backup. Okay. Midnya siapa dia midnya nih? Silvana di situ guys. Request backup. Whenever I step into the spotlight, the show isn't over yet. Up and over. Launch attack. Nah dimasukin deh lo. Ally has been. Our turret has been destroyed. Alah, busuk cok. Onward and upward. Our adventure is a never-ending party. Your team destroyed the turret. Spin, yo-yo, spin. Initiate retreat. It's not a perfect stage unless has perfect lights and color. Ini ada flicker dia mid, oke. Launch attack. The show isn't over yet. Request backup. Understood. Launch attack. That's part of my show. Gila mode serius nih gue ya. Diem baik gue. Aduh mati gue. Launch attack. An enemy has been slain. Unstable network. Push first. Susah sih lawannya Roger. Not my curtain call yet. Push dulu kali gue guys. Up and over. Initiate retreat. Gue push dulu dah. Me and Yo-Yo have been performing as long as I can Launch remember. attack. Okay. Perfect for the next act. Lights, camera, action! An enemy has been slain. Spin, Yo-Yo, spin! Launch attack. Request backup. You have slain an enemy. Nice. You destroyed a turret. Sabar ya, farming dulu gue.
Farming XP, farming XP. Nah bener kan, udah aman aja kok, aman aja, ada Fanny. Easy and Yo-Yo, the unstoppable duo, here to chase you. Up, the show isn't over yet. You have slain an enemy. Nggak bakal bisa dijauh-jauh dia. Oh mati gua. Aduh, nggak bisa guys, nggak bisa bahasa Inggris. Gua harus bikin ituan ya. Aduh, jadiin ini dong gua, jadiin tank gua, semi tank. Ngapain menyerah, kocak. Oh iya, ini menyerah nih. A good show never ends. Berarti abis ini kita jadiin blade armor ya. Ngapain tuh, lihat. Whenever I step into the spotlight, ready for my showstopper? Mantap. Terus Jelo all in. Hero guys, all in guys ke gua guys. Kelas adik-adik. Mid bro. Deh mid. Ini Loik belut berak kali guys ya. Apalah nggak ngeliat detikan dia, detikannya masih bentar-bentar banget. Call yet. Minta N dia. Mati langsung. Wait for rest stand. Initiate retreat. Lihat map lah, kocak. Initiate retreat. Every day is a chance to be the hero of your own story. Launch attack. Karat itu. Nice. Gue pegangin Roger ya kan. Kelas nggak? Kelas nggak tuh guys? Gue pegangin Roger guys. Nggak ada retri dia. Ya Allah. Athena nggak sih bro? Respect. Ngelek. Athena gak sih? At least kalau nggak mau Athena inian lah, Radian. A good show never ends. Nah sia-sia coy. Launch attack. Sorry. Spin, Yo-Yo, spin. Launch attack. Enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Double kill. Sakit bener bro si orang ini. Dia sebenarnya harus banyakin magical defense. Mega kill. Atas guys biar masuk guys script. Ya mati lagi gua. Sakit banget bro. Gak apa-apa sih kalau tumbal sama gua. Jangan mati juga dong. Initiate retreat. Sakit banget ya.
Sabar ngapain mulu dia guys. Nggak bisa, minion habis. Ini Layla udah sakit sih, dia makainya ya. Warcry. It's not my curtain call yet. Launch attack, Lord. It's not a perfect stage unless it's bursting with lights and color. Launch attack. Initiate retreat. Okay. Gather up the Lord. Launch attack. Initiate retreat. Nggak usah ikut-ikut gua kambing, udah biarin aja gua di sini. Understood. An ally has slain Lord. Launch attack. Langsung masuk creepnya bro. Launch attack. Ada creep sih dia, detik 10. You are not invited. Set. Sakit bener. Monster kill. Sakit bener bro. Rata kita bro. Gimana caranya nih? Get him, Yo-Yo. Don't give up. Let's try again. Gue dibilang Athena ya, Athena, ngerti nggak sih kalian pada guys? Every day is a chance to be the hero of your own story. Ini harus main culik sih, susah kalau kayak gini mah. Let's dance. Ya elah mati guys. Okay. Whenever I step into the spotlight, I feel like I'm home. Ada Silvana. On to the next act. Logi nggak bisa solo nggak sih dia? Understood. Launch attack. Ya Allah, skill satunya. Don't worry. Just be happy. Ya kita creep bawah bagus loh. Launch attack. Mati dia guys. Mantap. Come on bro. Rata ini. Gas. Nice. N. Gila gue sebagai tumbal mulu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting menang guys. Gila. Selalu gue ngopen guys. Turun beli imo, winter aja. Victory. Dewa Asis, win streak tuh. Nambah guys poin itunya guys. 11 kali guys. Akhirnya ya gue full solo itu 11 kali WS guys. Gelo. Full solo kita guys. Quest, apalagi quest? Nah udah gua klaim. Come on, 2 bintang lagi.
1. Nah, BP doang. 5. Go. Apakah bisa guys kita satu live streaming tuh 1 kali naik ini kan, apa namanya, naik tire ya kan? Apa kita mid kah? Mid nggak sih gua? Gue pengen pakai Zax dah. Masih penasaran gua. Gila win rate-nya oke juga ya. Gila cici gue berarti lagi push banget nih gue nih ya. Gelo guys, 94 guys. Win streak make cici bro. Tadi menang nggak ya yang make Sapphire? Oh ini ya, nyerah dia, Suren. Ya ilah, jangan canggih lah. Kalau Lilia siapa ya ininya enak? Zax enak sih ini lawan Lilia. Hayabusa, Sanjo. Hello, my friend. Hello my friend. Hello my friend. Ya elah dia itu ya udah. Engulfed in flames. Gue XP lagi guys. Bosan kali guys. Ganti hero nggak sih? Ganti hero nanti kalah guys. Gimana ya? I love the smell of gunpowder in the morning. You should be ashamed for not trusting yourself. Gaze upon the edge of the void. Antara Cici atau Dirot sih gue pengen nih. Cici lagi dah. Karena dia ada si Haya guys. Jadi kita bisa pakai apa namanya tuh? Make some noise for yours Pengen. truly. Popple and Koopa are the best partners in the world. Argis lagi lawannya guys. Dia pasti pakai emblem Baywan ini. Clean di ini ya, clean di HD banget kayaknya clean tuh. Let's go. Riz masih SMP. Coba kita lihat si A. Nah, kan bener kan pakai Master Assassin kan? Aduh, pakai emblem B1 lagi dia.
Gimana ya? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! CC and Yo-Yo, ready to set the stage on fire. Muter-muter aja tuh gua. Selagi dia belum punya ulti harusnya bisa sih guys. Every day is a chance to be the hero Wah, of jago your nih own Argus ini. story. Sama-sama jaga jarak kita guys. Kita sebenarnya menang sih kalau kagak ada ulti atau apapun itu dia. Camera, action! Nah kalau ada skill 2 kalah kita guys. Stop being a party pooper. Dia pindah ke bawah nih harusnya nih. Aduh kepake lagi, panik. Sorry. Gue kira dia bakal B1. Kabur dia. Relax, you're a part of my show. Tinggalan satu inian lagi gue. Ayo guys. Gas ini bro. Aduh lu gak ngeliat itu si Argusnya bro. Launch attack! Spin, Yo-Yo, spin! Initiate retreat! Nice. Initiate retreat! Yuh. On to the Mabok next dia mabok. Bukannya balik ya dia, balik gitu loh. 3-0 bro. CC and Yo-Yo, the unstoppable duo, keep chase away the gloom. Up and over. Ready for my showstopper? You are not invited. Ya elah ultinya. Gara-gara dia ke ini pasti tuh. You have slain Gara-gara dia ke rumput tuh hilang tuh. attack the turtle. Okay. Kita pakai ini tokbut. Up and over. Terusin aja bro. The turtle. Killing spree. Show isn't over yet. Double kill. Gelo triple kill. What a play guys. Kita langsung domi. Karena kita akan melawan attack speed ya adik-adik. Up and over. Today's forecast? Sunny, of course. Spin, Yo-Yo, spin! Wup. Nah, ketebak banget anjir. Bejir. Udah gak sih bro? Yo-Yo. Ini kalau kita usir ininya dia pusing nih guys. Di atas diusir, di bawah diusir. And over. Launch attack. Relax, you're a part of my show. Ready for my showstopper? Gelo. What a play. Ah. Nah,
Ultinya dia berapa detik dah? Let's dance. Gue udah hitung-hitung loh, masih kurang guys. Nice, mid hancur keras. You destroy the turret. Bro bawa nggak sih bro? Bantuin bro. Show isn't over yet. You are Gue tuh kalau main di doublein gini kagak enak guys, nggak bebas gue. Aduh, mentok gak tuh? initiate retreat. Understood. Ini orang AFK apa gimana dah? Get him, Yo-Yo. Atasnya ntar di push bro. Ready for my showstopper? Ya kita bawa ya, kita bawa. Atasnya nggak bisa, udah pasti di push. Onward and upward. Our adventure in the turret has been destroyed. Nggak bisa atasnya. Intermission's over. Dapat tuh bawah tuh harusnya tuh. Nggak apa-apa guys, tuker apa? Orang sama turret. Up and over. Whenever I step into the spotlight, I feel like I'm home. Duh, salah beli lagi gua. Killing spree. Kabur dia. Lights, camera, action. Kamera action. Me and Yo-Yo have been performing as Anjir, long as I can ditipu gua. remember. Launch attack. Bejir, ditipu gua. Balik lagi dia. Mid nggak sih bro? Palir. Stop being a party pooper. Argus ke mid nih harusnya nih. Attack. Team destroyed the turret. Attack. Ready for my showstopper? Duh, kena tuh dia. Ya, salah ulti dia. Ultinya ke gua. Argus ini emang tipenya nge-push dia, guys. Sini dia harusnya nih. Ally has been slain. Kambing bener loh Argus. Initiate. Awas Argus, bro. Enemy missing. Okay. Up and over. Nggak lihat belakang dia tuh, Palir. Has been slain. Tunggu sini aja nggak sih? Bewan menang sini. Dia udah ulti belum ya? The warmth of a smile and the sparkle Dia in pasti Yo-Yo's nge-clear dia eyes. nih. Ayo clear, please. Gak mau clear dia. Shut down. Launch attack. Kemit dia. Not a perfect initiate. Yes. Tuh orang itu. Show isn't over yet. Nah, kepencet dia tuh ultinya tuh. Ally has been slain. Come join the fun. Kambing sama-sama kepencet, guys. Up and over. Aman-aman, cepet kok ininya. Sini loh, Haya. Ready for my showstopper? Oh, ada Mbak Dora. This will make it Ah, aman guys, kita udah ada inian guys. Saya ada Mbak Dora nih. up and over. Aman, ya kan? Gue berani majuin karena udah ada Athena guys. Please jadi tarik. Si blow on. Apa mau giniin temen gue dia? Ally has been slain.
Ya Allah, keroyokan deh. Alin. Itu bagaimana ceritanya Valir ke bawah guys, lawan si itu guys. Enggak, yang gue bingung Valir ke bawah ngapain ya? Bewan gitu sama si ini. Sama siapa namanya? Popol. Not my curtain call yet. Kumun, pahlawan kesiangan datang. Deng. Ada orang di sini, bro. Molor kah? Ya elah. Ini masih. Sabar, bro. Lihat map, bro. Sabar. Understood. Keep an eye on the map. Perfect for the next act. Dia mau ngegigit nih. Yo-yo, spin. Aduh, aku mau digigit, bro. Wop. Gila, mau digigit gua. Kita balikin. Wop. What a comeback. Wop. Wop, nggak kena. Wop, balik lagi dia. Wop, nggak kena. Wop. Wop, mau digigit gua. Wop, mau digigit gua. Ya, digigit gua, guys. Killing spree. Kelas gak tuh, gue tahu guys, dia pasti mau ngegigit guys. Gila, sampai flicker guys. What a play adik-adik. Ya elah, kagak ada berasa bro. Get him, yo-yo. Spin, yo-yo, spin. Sprint dia, sprint. Your team destroyed a turret. Tenang guys. And over. Hajar bro. Are not invited. Bejir. Show isn't over yet. Mega kill. Udah ulti belum ya? Ampun bang. Your team destroyed a turret. Wop. Gila, hari ini keren banget ini. Anjay, kelas. This Salah beli gua. stage prop. Ally has been slain. Ke auto beli gua, kenapa ya tuh? Our adventure is a never-ending party. Siapa lawan kita? Argus. Lihat It's armornya not a nggak sih? perfect stage unless first Satu persatu. Ke bawah dia, ke kita dia. Request backup. Nah ini dia, nih pembukanya sini nih, si orang ini nih pembuka dia guys. don't interrupt my show. Nah pembukanya si orang ini guys. Set, anjay kelas. Anjay kelas, udah ngeluarin berapa ulti tuh guys. Astagfirullahaladzim. Kena petir aku Wak. Alin. Ah busuk bener kan si palianya ini, palir ngetrol cok. Gila gue di kelas banget itu guys. Oh iya bener ya, aturan ini aja ya. Enggak juga deh. Dorong. Aduh skill 2 nya gak pencet. Aduh kena.
Mati tuh. Sabar ada gua. Ada gua guys. Ada gua. Nah, nggak berani dia. Nyalain tolong, nyalain. Nice, nyalain. Halo, gua kejar lu seriusan. Gua kejar bener. Wup, anjay kena tarik bro. Anjay kena gigit. Wup, kita gocek. Sabar bro. Lord. Gue coba tahan di sini ya. Nah, gue tahan nih orang nih. Tuh biarin. Lah, hayanya kemana ya? Bawa. Wop, flicker di mana-mana adik-adik. Gelo. Gue dialin mulu, bro. NU Franco, siapa lagi tadi ya? Haya. Dia udah nemu caranya guys. Kill gue duluan. Udah nemu caranya dia. Apa sih kagak ada damage-nya anjir Nolan. Bejir. Report aja ini orang nih. Kita butuh sayap, cok. Cupu. Astaga, cupu banget dia di push, guys. Cupu banget dia anjir. Cok pecah WS, cok. Pecah WS kambing. Report, jangan lupa report dan juga blok ya guys ya. Kita report nih kambing nih, Om Balmon. Ini tidak mau kontribusi. Udah itu aja cukup sih. Terus kita blok ya. Nah, gitu guys. Kelas. Aduh, niatnya cuma mau sampai naik nih, lama lagi kalau naik mah. Tutor donet nggak usah bang, gue mau solo dulu bang. Gila, aduh cici gue pecah dong. Astaga cok kenapa lagi nih? Cici pecah, Valir nggak jelas. Capek gue, XP lagi gue. Goldnya tuh berdua tuh. Iya lawak lu, bayangin aja lu, Popol diajak Baywan lu. Ngaco bener itu orang. Apa ya? Soyu. Lihat nih, kagak ada yang mau ngalah nih dua orang ini nih. Mia lagi enak kan Mia, kayak dipakai mulu. Itu yang tadi ya. Bentar guys, cek var. 산조.
Jadi dia pakai Mia, ada mana ya Mia? Only love and night are everlasting. Tadi pakai Mia mana ya? Beda kayaknya deh. Aduh, salah pencet lagi gue. Iya, di solo emang nggak ada mau ngalah. We'll Lah, find a way, even when all Let's is hear from the forlorn. crowd. Make some noise for lah, yours kepencet truly. sendiri guys. Gue lagi lihat VAR, gue cek VAR. Gue kira Mia yang tadi beda ya. Tuh tapi KJ Juk tuh kayak nickname-nya kayak kenal gitu loh. Fondest hope. This land Kayak yang is tadi our lagi land, dah. and it will soon be your burial ground. I see lots of prey. Bentar nih kan tadi habis ini ya. Habis nge-report. Wipe out all the injustice in the world. Nah bener kan, ketemu yang tadi lagi kan. KJ Juk tuh tadi main ini, dia main Nolan dia. Kan gue bilang namanya kayak nggak asing bro. Choose my own path. Aduh, ketemu Nolan tadi bro. Nolan tadi bagus sih. Kayak ini Lord juga kayak nggak asing namanya loh. Donate offline gak usah bang. Gila kita ngebal nih, kita ngebal. Wah ngalah dia tuh situ cow. Tadi Nolannya oke sih. Siapa Lapu-Lapu? Gue pernah lawan Lapu ya, menang gue lawan Lapu. Wih, Nathannya nggak pakai ituan dia. Wah, Cecil lagi dong. Oh, Ben Cecil aja nanti ya. Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the Ben battle. Cecil nanti ya. Smash them. All troops deployed. CC and Yo-Yo. Ready to set the stage Wah, bukan on B1 dia, bukan fire. B1. Dia nambah darah tapi ya. Pakai spell pump dia. Kelihatan dong gua. Harusnya menang ya, sabar nunggu deket. Nah, Stop being a party pooper. ini kenapa Cici sakit banget ya? Solo kill nih gue nih. Aduh, kabur dia guys. Cici sakit banget ya. Trust my blood. Kepencet lagi. Dapat dong di minion. You are not invited. Slain. Balik nggak sih bang? Biarin dapat duit dikit kita. Ally has been. An enemy has been slain. Up and over. Wah, dikira nggak tahu gua. Yo-Yo. Gila mau ditipu gua guys. Aduh, sahit lagi bro. Udah aman. Gak usah nafsu ya. Coba kita cek sini dulu. Up and over. And after that, thanks for coming. Nggak usah nafsu dek. Today's for Permisi om, numpang ngambil minion. An enemy has been slain.
Gelo. Kelas banget adik-adik. Cici ada ini, ada lapu-lapu. Lapu-lapu, nggak apa-apa deh, di ngepus. On to the next act. Let's dance. Paling dapat berapa gol tuh nih dia? Jangan ngepus bang. Nah gitu dong, nggak ngepus gitu dong. Ngambil inian deh. Enggak juga, ke bawah deh. Happiness is the warmth of a smile. Don't let it over yet. Set gocek, set gocek, set gocek, gocek, gila. Angkara Messi. Camera. Action. Nah udah cukup. An enemy has been slain. Ada orang ini nanti, To the next act. bener kan? Ada si kambing ini. Relax. You're a part of my show. Nah nggak ada itu tuh dia, nggak ada skill tuh dia. Ya Allah, 1 hit lagi. TB nggak sih bro? Bro TB nggak sih bro? TB bro, astagfirullah, TB lah. Up and over. Lah hayanya yang belum balik loh, aneh banget. Lah ulti dia demi minion. Aman, nggak usah nafsu. Wait, mati lagi. Arlotnya jago ya. Nah dia Initiate retreat. Shut down. bawa semua anjir. Killing spree. Great stage drop. Sumpah dah, ini orang harus didempetin cok. Wop. Your team destroyed a turret. Wih ngapain lu, udah mundur minion lu nih. Lawan siapa sih? Kita harus buat Domi kah? Lawan Nathan sih, iya Domi sih. Menang tuh Mia. Mia kenapa lagi OP banget kan Mia? Ready for my showstopper? Wop. Gelo gocek. Set. Skill 2. Kita nyalain. Aman guys, nggak ada orang. Dia udah kepepet banget bro. Ayo pek sana. Ya Allah, keculik mulu dia orang. Sini gue tolongin bro. Si kambing gue tolongin malahin dia. Every day is a chance to be the hero of the world story. Udah lapu nih harus sini. An ally has slain the turtle. Sabar nggak sih bang? Sabar bang. Come join the fun. Ya dia tahu deh guys. Ya udah berarti gue harus main cepat aja dah. Clear turun gitu ya. Up and show isn't over yet. Anjir kejauhan goblok sianya kejauhan. Kagak ada turret ternyata bro. Belakang nih. Duh, telat juga. Nah dapat atas gua, mantap. Set, numpang lewat. Atas bro, waduh, cowok jago juga nih ya. Potong itu atas. Perfect for the next act. Don't worry. Just be happy. Gelo kelas, kita beli Athena aja langsung ya. Respect the game. Mati mulu dia, kena culik mulu dia. Ready for my showstopper? Ini di sini bro.
Tenang guys, kita pancing biar dia ulti semua dulu ya. Awas diseropot. Bawa anjir, bejir. Bawa bejir. Our turret has been destroyed. Happiness is the warmth of a smile. Sparkle in Yo-Yo's eye. Bawa nggak sih? Slain. Whenever I Sendirian nih guys. Sorry dah. Nanti gua ke bawah, Roger ngamuk lagi kan. and upward. Our adventure is a never-ending party. An enemy has been slain. Buset dah, sakit bener itu orang ya. Destroy the turret. Buset guys. Gelo itu orang. Nggak apa-apa guys, itu teori ya kan, menyerahkan diri kita guys. Dapet lord gitu kan. Pada nafsu bet sama gua. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Awas Arlotnya ngumpet ya. Watch the cookie forever. Buset dah, dimajuin bro. It's not my curtain call yet. Nice, kelas Roger. Mati tuh. Ceprut. Nice, Mia lemon dari belakang dia langsung. Double kill. Triple kill. Kelas Mia, gila pascol ini. Aman guys, gue pegangin orangnya, Your team destroy the turret. Nah, lemot dia tuh. Power nggak sih bro? Kretek. Anjay, kelas. Victory. Aduh, WS dari 0 lagi ya, dimulai dari 0 ya WS-nya ya. Kajijuk, kelas Kajijuk. Tadi gara-gara situ aja tuh, Valir ya kan. Udah berapa jam ini ya? Udah sejam. Las kali las. Teori ngomong las guys. Ah, ini nggak kenal nih gue nih. Mid nggak sih gue? Gue main mekanik. XP kan mekanik kan ya, pusing gue. Siapa tadi ngeselin? Ah, Cecil. Ben aja nih Cecil. Mampus kau Cecil. Sakit bener dia. Cici gue aduh 89 guys. Gue pengen Zak sih, tapi liatin dulu dah. Time to take the field. PK duluan. Oh ya Gatot katanya enak ya. Gue spam klasik dulu kan, main Gatot kah gue. Punch. Your path. Pakuito. Aduh Novaria mau nggak mau. The falling stars brought us here. Pakuito guys, mau gimana kita guys? I see lots of prey. Widih, Roger lagi. Wherever I go, pain flees. Come on, Dexter. It's our Come on showtime. Dexter. Let's make the whole world
Dia XP-nya belum keluar loh. Ini kayaknya jadi core dia. Jungle itu paku. Even the strongest Bahannya kan bener kan XP apa? Lah pakunya berarti XP ya? Bahannya di sini enak sih bahannya. Ini mungkin yang PR Loi-nya ya. Kalau dilihat dari skin Loi jago ini guys. Kayak tadi si Arlot tuh Arlot. Apakah ketemu KJ Ijuk lagi? Nah bukan guys, beda lagi nih, beda. Temu Malai, kita Malai. Waduh, weapon master lagi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Lah ngapain ke gua? Deployed! Ke Bruno gak sih harusnya? Stars above. I know every one of them. Dia langsung di pressing gini gua. Rain of stars! Launch attack! Get lost. Come to me. Waduh, waduh. Bejir, bejir. Dapat. My home. Set. Ketebak guys. Satu dia pasti guys. Dia ngirit mana tuh? Behold the stars. Keep an eye on the map. Kocak kagak kena. Rain of stars! Jebrut. Aduh. Come to me. Der. Come to me. Initiate blood! Cheat gue guys ya, cheat gue. Oh kalau dia sekarang nggak pakai mana ya? Shine for me. Der. Jebrut. Aduh, telat banget ya ininya ya. Jatuhnya itu telat banget loh. Stellar confinement. Push nggak sih bro? Stargazers only. Push nggak sih push? Launch attack! What I want, however, is to reshape the future. Flicker dia, oke. 220. The enemy has slain the turret. Gobloy, gobloy. Can't fall. Slain. Ally has been No mama nggak tuh? An enemy has been slain. Double kill. No mama nggak tuh? Kagak ada mana gua. Possibilities. Gobloy, gobloy. Bisa gitu ya? 121 sih tapi aman. The stars see all, but they never can. Jebret. OTW, OTW. Come to me. Slain. It's destined. Roger, ayolah. Kagak ada ini dia. Slain an enemy. Kita langsung buat ini aja ya. Come to me. The paths of life are not in the stars, but beneath our feet. Aduh, nggak kena mulu ya. Stargazing is not lonely in Eruditia. Not ready. Initiate. Okay. A kind of blueness, boundlessness. Come to me.
Hajar. Kagak mau dinafsuin deh, nafsuin aja bro. Up. Loinya keren banget dia, tiba-tiba di bawah, tiba-tiba di atas. Kalah rotasi gini gua. Ngelek. Dapet. Boros banget mananya ya. Bro pada ke atas semua bro. Mati gua. Anjay kagak ngeliat gua bro. Selalu gitu kalau makin ini, geser baru di tower. Kelas Bruno mati, baru dibilang kelas. Alarm kocak. Ulti juga lu. Wah, mati pakai ulti gua, guys. Apa ini ya? Saya kira nanti aja. Aduh, kita butuh damage ini. Kagak ada minion. Kelas banget itu, kenapaan itu dia? Kok double gua? Apa dari ininya ya? Si siapa tuh namanya? Bisa Blazing Bird. Makan tuh setengah darah langsung. Makan tuh. Tenang guys, gue udah bikin ini apa namanya? Itulah. Lah, paku. Geser. Halo, kenapa nggak di skip ya? Apa di stun? Nggak ada ini nih. Wah, kena mati lu, serius dah. Yang bener aja lu, bolak-balik. Mundur masih bro. Belok. Aduh, pas buat dia ini guys. Dapat gua. Waduh. Wah, bejir, mati dong gua.
Jangan blessing wait. Nice. Aduh nggak nyampe. Lord nggak sih bro? Nggak usah ini lah. Udah menang kita. Tapi sebenarnya bisa sih guys. Shine for me. An ally has slain Lord. Just another battle stuck in the stars. Double kill. Destroy the turret. Rain of stars. Monster kill. You saw Monster kill. Weh, belakang. Offset, prit. celestial revelation. Godlike. Udah menang lagi guys. Di sini dia nih. 1 2 3. Jibret. Aduh di kanan nih. Salah. Gila sakit banget. Nice. Last game yang sangat-sangat bagus. Apa itu kutukan last game guys? Victory. Bercanda. Ntar dikasih sama Muntun lagi nih. Kutukan last game. Berarti hari ini, waduh, chat yang tidak pantas guys. Apa ini guys? Oke, berarti hari ini kita tutup dengan kurang 2 bintang ya. Mungkin lanjut kapan-kapan dah. Nggak nentu juga sih gua live. Ya live gua nggak nentu ya. Kadang kiding, kadang kidung. 43 dibantu gila Ubeng ini coy. Mana kita cara ngebantu orang gimana? Kita cara ngebantu orang gimana dah? Oh ini bantu. Nah guys. Konfirmasi. Oh udah capek. Wah. Buset udah capek batas dia. Ya udah jadi mungkin cukup sampai di sini guys ya. Kita tutup dengan menang ya. Kambing banget tadi aturan kita udah bisa langsung naik ini. Gara-gara Valir sama satu lagi tadi yang invalid ya. Oke, jadi kita tutup sampai di sini ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton live ini sampai habis ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton replay mungkin kali. Terima kasih juga buat kalian yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah donate ya guys ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian Sampai jumpa di live selanjutnya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bye bye. Terima kasih. Tadi ada Zubair Ubeng. Terima kasih sudah mampir. Wow, meledak.